Oke guys, wingi gorengan lagi dengan wingi. Wingi aku tuku terus digawa nasuwa. Ki apa? Oke. Loh guys, aku nggak lepon ini sama nih kan nanti yo. Ono lah pokoknya itu tak gawe. Hodokku M. Ngene ya. M ngene Mbak. Iki yo. Oh, ngene. Iki M. Budak. Mencari gorengan. Kok ngadep. Kamu yang ngerti ya, kembang aku cucuku mbak Ambersa. Guys, lo habis belanja ke pasar. Apa lagi lo wis? Beli ceker. Sebanyak nih. Yo. Kita mau jualan kue guys. Ya, loh yang mau pesen silakan langsung japri aja. Nanti ada nastar, kastengel, putri salju, semacam-macam pokok kue-kue kering buat lebaran ya. Mau buat hampers monggo silakan, harganya terjangkau. Nanti bisa langsung aja calling nomornya di bio ada, bisa DM di Instagram juga nggak apa-apa. Monggo silakan loh. Yes ngene iki guys. Ya Allah, pagi-pagi sudah cantiknya. Ayo, murah. Adik kata-kataku beda men. Iki min tapi lagi panas petang dewe. Oke, sudah selesai. Habis ini bikin kue. Tenan di kok wis celing Mbak Puri. Aku gelem Mbak Ri. Ayo mukbang ki Mbak Puri. Ayo tak video ini sih wong api. Hah? Dulu ceker. Udah. Apa isinya kata-kata gue liat di kepanasan kita. Udah. Tambah lewu. Iya. Min 0,5 kaduk no beb. Kegedean kayak aneh. Lo guys yang mau pesan silakan ya. Wes jalan duduk no bisa ngetekku. Padahal kena 175 moro wis tak duduk 150. Rupane anui. Guys, Ono pantun guys sampean. apa iku? Delok barongan ono delok barongan dicepi keris. Sun borong Mas Karis. Aku temu di cakep. Gila guys. Ayo sih. Dilak bakso ini cak kolis sandali guys. Dibungkus saya wis cak. Kan gak mlebu omah. 90 kok. Oke. Sing ngenteni Mbak Rini kok mbek opo? Iya wis, tadi tak menit tok sing tak ya. Bisa kiuris ah. Lho aku kita akan temenan kok. Iso. Kan duit dana Mas. Aku biasa lek TF lewat anu Piko jaluk tulung Piko. Tahu soalnya lali aku nih hilang is. Alah. Bangetan. Kebangetan. Gak apa-apa tapi. Jangan. Mari kita video kata-kata kirim nang grup ya. Grup. Lo grup penyanyi seminane sama nilai nggak konco-koncoku nyanyi. Iya. Iling. Mas Pandu. Iya, ono Mas Pandu barang. Heeh. Sik tas mari wean mbek aku mbek wong-wong. Wes jarno cak diublek ae. Wah, asik panas. Aman. Bisa apa? Plastik ono ae cak. Timbane kok sampean ngenteni apa? Mangkok. Kopi ki. Sini guys, kita beli baksonya Cak Kolis. Ya, baik Mas, di sini Mas. Ya, Boh. Aku pendol kasar. Apa? Pendol kasare siji ae. Tahune loro, pendol cilik-cilik no. Ada.
Balik piro iki? Ya. Kosong. Pendal cilik. Mereka karek ikut ah. Nah, Ya gak apa-apa iku sakno nih pira sama kuwi. ini telu, Ya wis telu ae. 3. Ambek goreng. Gorengnya berapa? Gorengnya 2. Gorengnya enggak? Heeh. Saya kecapin. Saus kecap. Lomboke rada hot. Rata hot. 3 sendok, 10 sendok. Ayo aja kakek. Ngurus kancane. Mama, bapak oh. Set. Nah. Kalau kurang pedes, tambah ini mari ya. Lha iku ono mangkok. Aku gak tiap mangkok. Aku duwe Oh, cak. kurang. Oke, siap. Oke guys. Oke, guys. Sepuranya rada rewel. Aman, santuy. Apa? Papa campur. Nih. Kowe kene kono dikreseki. Iya ya. Biasa kata etis lah. Wes iki Pak. Oh ya dewe, sunduk pentol loh. Hah? Buntek. Sunduk pentol. Sama campur ah? Enggak. Apa? Dari situ aja. Yo masuk situ pendal. Sing cilik iki lho, aku mbak sing cilik. Enak kok dari. Tak ku mang piro cak kol? Sama 6. Lho ya. Iya. Kayak wakil lah aku juga mah. Ya murah kan guys. Murah meriah cak kol. Enak, Barin. No. Beli. Sing gede piro ne? Sing gede iki loro, sing gede dhewe 5. Tahu goreng 5. Si wakil. Pak, aman baru. Entek, Pak, tuh, Pak. Bapak kayak no. Ya apa? Ya pentol ambek sakno niku. Pentol piro? Ya telung. Telu. Hah? Pendal kasar, loro ngono lho wis. Pendal cilike piro iku? Bu, Iki sama gak piro jiro. telu, ngono telu. Ya pendal cilike papat wis. Entek ae, Bu. Wong senengane pentol. Oh. Kamian, Goreng. goreng. Ya kakian kan ini. Ora apa-apa. Oh, oke, siap. Goreng piro, Pak? Gorengnya loro. Bro. Tahu ora? Aku sanan. Tahu putih apa pelet? Pelet. Pelet. Ini ya. Mbak kutanan guys. Iya, tak tambah sego kok. Sak piro, Pak? Pedes, Pak? Oh, gak pedes wis. Laware ya. Kayak iso kiuris. Yaps. Sing kemenyak tuh sing tuku kemenyak. Bisa. Sunduk apa ya mama? Itu sundukno. Nek sunduke goreng. Ini wis plastik kuno wis. Aman. Oh, gede-gede ibumu kok. Kaos ora? Saus, Bu. Dia pedes sama, Mak. Gila guys, bengi-bengi beli baksonya. Cak Kolis. Apa itu kan lo ya? Oh iya, Man. Gorengku. Sama ini no. Kosong. Oh, mau gimana kok? Mas, kasih mau. Itu ngono. Oh, ini aman. Jarali. Saya Cak Kolis mergi kata-kata gawe. Siapa jenenge? Wong-wong lo ya. Opo kata-kata masih, Mas? Wow, sama niku terkenal deh dunia konco-koncoku. Masa Iya. Angel. Jelek nang Cak Kolis. Ngarang kata-kata sih. Untuk para biduan-biduan iki yo. Kilo guys, yang ini kilo pendole Cak Kolis iki. Bakso.
Oh yo wis Mas, boleh Mas. Wis kating kata-kata. 50, 60. Ambek iku mikir kata-kata, ambek nyusui. Wis kabel busi ah. Oh, ayo sih kata-kata sih. Si guys. Si tak persiapan becak kolis. Aku duwe dulur jenenge Cak Suroso. Lah mau ngono duwe anak. Cakep. Piye kabare kanca-kanca para Cakep. biduan? Para biduan-biduan. Kagak sampai Mas Pandu, Aduh aku lali sing apa Mas Panduto iki. Mbak Piona. Oh iya, ngono. Ayo Mbak Cian, Mbak Siska, Ya wis. Mbak Sita. Sehat-sehat pokoknya semangat terus. Pantang mundur. Iya, Jalali ini kan di bakso Cak Kolis ya guys. Dan kata-kata Jalali bakso Cak Kolis. Aduh, opo iki? Walah. Jangan lupa dengan penampilanmu. Malulah jika engkau lupa dengan duitmu. Asik, kondom mana? Terima kasih ya. Sama. Wis kabar busi ah. Wis bayar lagi mang yo. Udah. Sapura. Man. Hati-hati di jalan. Yo siap. Dadah, terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, Cak Kolis. Yo, kembangku diterai. Wis guys. Baksonya Cak Kolis. Duh, guys. Mantap. Kita review. Oke, pada makan baksonya Cak Kolis, guys. Loh. Mantap, Be. Oke, guys. Guys. Ayo kita review. Kenapa kalian pasti bertanya-tanya ya? Aku kok pakai makanan iki nastar kastengel. Loh. Ini yang buat tester itu loh, ini nastare, kastengele, putri salju. Seperti ini ini kastengelnya. Ya, loh ini kastengel ya guys. Duh, kerungu TV kok aku nembarin makan tak inget. Ya, rapi. Ora. Melbu. Maksudnya kan gak copyright, wong pelu. Enggak. Tengok bising suaranya. Terus ini ada yang packagingnya seperti ini. Yang non nastar, kastengel, ambil putri salju, yo. Kemasan ini yo. Jadi guys, tak reviewnya siji yo rasanya. Apa jenis? Yang mau langsung aja ya di bioku, ono nomorku atau ke Instagram juga boleh. Fast respon sekali. Kilo. Entah kayak gini kilo. Nastari. Bismillah. Asli. Zoom. Nanasnya asli premium. Premium. Ada aku yang mereview baksonya Cak Kolis tadi ya guys. Beneran di? Video pisan. Hasil kerja keras hari ini. Karena sudah tidak menghubungi 1 hari, inilah hasilnya. Halo guys. Baksonya Cak Kolis ini memang nemewi sampai nih kayak. Kita pindahin. Kita pernah guys, ini kono guys. Ya ketok yo. Oke, kita makan bakso dulu. Ya apa sih kok gila? Iya, ana guys yang apa jenenge? Kemasan ini kilo. Duh. Cantik kan? Iki asli ya guys ya, produkku sendiri ya lu. Di ono jenenge. Loh, Karis Vikram cookies. Loh. Ya. Wis ono apa jenenge? Pengaman nih ya, bukan pengawet ya, pengaman makanan biar lebih terjaga. Terus iki juga wis ono lemeki. Cuman di dhuwur iki dikai
Aluminium. Ya, aluminium guys. Aku tidak keliru nyebut guys. Loh, yang mau pesen buat hampers lebaran ya monggo silakan, oke? Ki opo ae ngono ya tas. Pacangnya di sini aja. Ngomong ki. Kita review baksonya Cak Polis dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pengen tahu tak review dari dekat. Kental kasar. Gorengnya kental cilik-cilik. Kok ngene iki? Kilo tak review kastengel nastarku. Ya lu. Yang mau pesen order langsung aja monggo silakan. Semene ku guys. Mantap. Ya. Monggo silakan yang mau order. Entah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti lagi di hasil aku yang sebagian ada banyak tadi guys. Ya wes guys, bukan ya. Terima kasih sudah menonton. Ya, dadah, nanti lagi. Jangan lupa subscribe, bukan